ربنا يستر، انا خايفة. ايه المنظر ده؟ البتاعة دي ناشفة جدا. شدها من فوق ولا فكها من تحت؟ جرب اشدها. مش عارف، هي عجباني ومش عجباني، مش عارف. انا عامه نازله عيد ميلاد صاحبتي، فايه ما عنديش اوبشن، لازم انزل حالا لان انا اتاخرت اصلا. انا مش هفك الكيرلز اكتر من كده عشان عارفه ان انا شعري هيهيش، فهو كده حلو قوي. قولوا لي التجربه فشلت ولا نجحت؟